naglalakong ang Ginoo. Ika kailanman natawag ko kaimo, Ginoo. So maupay nga aga aton nga tanan ano. Makikita naton luwat na amo an karon parokya ini tigang Hakan Ramos. Oo, nagkaada luwat hirahin na prosesyon ana santo ana palo. Adi liwatan no. Baga mabunyog liwat kita hinihira. Adto ang kanang parokya adto ang Ramos San Vincent de Ferrer. Ani liwat amo lot ni ana kanana andin ni hadan dako. Kailanman natawagan ko ngayon mo ginudong ka namon pag-amo. Pengaga mana? Tagading ka mo? Tagading kami. Ah, tagading. Oh, hinto dito daw. Oh, family. Oh, pirat ka pamilya dida. At din daw mo gyapon tamon na ato dito. Oo, hiray no na adaman. Nanay, tatay, bugto, mga apo. Dapitan niyo balay dapit. Ito dito may villa. Bilang. May ko anak niya ka. Oh, pera ni mid, pera hinuting ngaran hadto mana. Imi ano na apelyido? Kasilan. Pera tira dida tulo. Pito. Oh, pito wala gad ano. Ano tunan hikitan hira waray. Oh, napanira na recover gihap. Na trap na tira. Oh, na trap pero hay do na kay kaman hadto. Nakadihan ibang balay. Baw-baw wila pa diyan. Kung makuri ko dadtong ko ano? Ada makuri ko. Dili labaga kuan ano? Pila agad ano? Pito. Pinakabata may ada. May dabata kuan.
Huwag ka tadi ang bata. Huwag ka tadi. Pabida ano. Ay, Tahala man na imi ha. oh, sige. Thank you. Bagod ano. Magmaya ka Maria ng puno at magpapasala. Huwag ka pa dun na nakalawan pagban, pag Yolanda. Correct din he. Ikaw na kay kaman Yolanda. Kaya ang ramos, pero kita eh, paganduro. Paguti ay kapag to. Pero tayo milad na yan ako. Katapasin. 14. Ayun to sis mga 5 anyos ka pala to. Oo, buta eh. 4 or 1. Hingkain ka man na ng nanay. Dadapuan. Simbahan ka na ramos. Oo. Hindi ko. Daw mo kami. Oh, pay. Assumption of Our Lady Parish. We have also here Reverend Father Zoe Isu. Ang paghanan, of course, ang pinagpilihan ng pagdating ng respeto, madahan ang mga minahal na kamukuan ng nagkawaran na bis na dinahan tayo kung Yolanda. I'm sure yan na some of us students. Remember, kung nag-aarap na nahan ng mga oras, we already on a 10-year anniversary, so din para sa kaiha na naglabay. And of course, nagkakuro sa hindi para mag-celebrar for the second life that God has given to us. And of course, the celebration of love nga ni siyempre, celebration ni hapon para sa So now, ladies So may I request the Lord to smile and your face. You are the soul of the last face and the head of the by your OIC, Municipal Mayor Honorable Sweeney and together with Honorable Archchief Lawrence Kapulit, our Vice Mayor, and Honorable Paul Sweeney, member of the 16th Cabinet, together with our department heads, BSP and CAT.
Lupe, Mark Caroline, Patricio, and Chupilupian, over by Esponga family. Victims of Typhoon Yolanda, over by the Chaco family. Edwin, Grace, Restituta, family. Milagros, Adolfo, Joan, and also Superatory, over by Cayetano family. Alexander and Florencia, over by Bagyo and Acosta family. Yolanda, Marcelo, over by Russia and Coritana. All the Super Typhoon Yolanda victims, over by Alcohol, Reynaldo, Villas, Paul, and Ava Lorenzo. Susimo, Isabel, Estrella, Edlon, Leocadja, Virginia, Noel, Gloria, Jingle, Guadalupe, Angel, Lolita, Francisco, Sas, Overbright, Babae family. Nice. Nice. Nice yung mga Formulado Senior, Eugenia, Raimundo Fortunato, Virginia, Virgilio, Ramon, Martina, Pedro, Pablo, Roberto, and also Simpository, over by Mr. and Mrs. Alan, Morning. Oh. over by Lorena, Konsihal, no? Konsihal number 3. Ayos, good. Direct para yanan. Bang? Backstreet Boys? Atong Backstreet Boys. Love it, Backstreet Boys. Peace, oy. Peace. Peace be with you. Tumutok. Thank you.
Espiritu Santo. Humanan misa na daniwan kamuraya o paghimugma ni Kristo. Ave Maria Purisima. Ang aral na namay na nananak ng Espiritu Santo, maupay nga agahay ang atanan, ganda mong nasalamat. Enjoy. Yo. Maduat at tempurado na yun. Harus kaldo. Thank you. Oh, thank you. Usang harus kaldo. Usang tempurado.